Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih. Ini ondel-ondel dari Sanggar Betawi Cahaya Terang. Nih, Sanggar Betawi Cahaya Terang. Wih, cakep nih ondel-ondelnya nih, lihat tuh teman-teman tuh. Wow, bagus teman-teman nih, mahkotanya nih keren banget nih. Wih, mahkotanya keren. Wow, wih. Ada anting-antingnya nih teman-teman, lihat nih tuh. Wih, wih ada bunganya di anting-anting sini teman-teman. Lihat tuh rambutnya aja, wih putih. Wah mantep nih teman-teman nih. Lihat tuh, wih cakep nih ondel-ondel nih teman-teman nih, lihat nih tuh. Bajunya warnanya hijau teman-teman. Tuh lihat tuh, wah keren kan. Wah di sebelahnya, wih ini cowokan nih teman-teman nih. Nih cowokan nih. Nah, ada cowokan nih. Wih, nih kumisnya nih. Wow, mantep kumisnya nih. Wih, mukanya. Wah, nih mahkotanya nih teman-teman. Wih, ada bintangnya nih. Bintangnya 1, 2, 3, 4. Wah, mantep nih mahkotanya nih. Lihat tuh teman-teman tuh. Wih. Nih bajunya juga hijau nih, yang cowokan nih. Tuh serasi dia teman-teman tuh, lihat tuh. Tuh bagus kan teman-teman modelnya nih. Wih nih tuh, wih mantap. Kasih udah nonton video Jidat AM Betawi.